HSPDP ngiladon kajing ya lang kerpang ba ka GHSMC promote ka Garo Hills State Movement Committee kajing thu jungi galong ba bandon kajing tendu biak namaria ka kam kabadai halor ke isu jong ka parti bandawa yala ka jong ka jela ka berpang ka ba mangi ke PDP o ka khasi jang state ba ka ba nagaliang jongki para ka jongi ki jai beri Garo a cek pa ki dawa ya ka Garo dan ya kani ka isu kaladan lepa ka di trelang lalu mensuai aku ka jingelam jong ba hoping stone linggo MLA belah hapno bolang presiden jui itu kopor but ipa Clifford marak ubade MLA itu kopor ba presiden jong ka GNC niladon ru kajing ya trelang kepala Slemba niladon ru kebangi la summit ya ke join memberendam mandawa ya ke jelam keliaban ke atli ke jela ke khasi state bat ke Garulang ke atli ke state bat mai nila summit ya ka memberendam ha ka sokar India ta ka bangi don ke join demand and join signature te mentapat kane ka GNC pat kamdai su tang maka ka bayen naga banta ka jingdawai Garulang mentah ka jaka ka GNC kila bu daga GHSMC Garo Hills State Movement Committee te ya kane ka movement nakaliang jong ngi menin ha ka meeting wala dep namar pengilayen kumtu nandu kasdang peringkat di aplik party te ngilayakren bat ngilayo ban ya perkhatlang bat ngarai kuni kepening kong bamangi ke HSPDP bat ke GHSMC ke bagan trup ya ke GNC bat dibabun giseng mahalang hapo jongka bangin don biang lani min yap teng biang ya ke jing ya trilang jongi ke HSPDP bat ke GHSMC na kabenta banteng ya ke jing dawa ya ka state movement ngiliakan ru bangin sa ya kendu biang ya ki atli ki group ki jongi bangin form ya ka coordination committee bagata ka coordination committee kindon ki kam ki bakongsan ki bangin sa ten ka ko ka ba arpat niliarai kubni ba ya ka jing dawa ya ka state hasin state bat ka Garulang ngilerai lang ba ngin yasip kang da kabangin don ke join memorandum kabangin pak sa kasukar India kata ka garai ka ba kabalai pat ngin don pat hadin bangelayo ika coordination committee jong kini ki atli ki group lagi ki movement jongi bang la don ke dia kren ka basai ba nginda don kejia penbaik bat nginda don ru kejia ra kejia penbaik bat kejia ra kata ada hero ni kapang ba kisne mungkin beladat yui ba kejia dawa jo ni ke atli kejia penbaik dai kata on ka confusion marbalai kum ka ANBC lane ke GNLA kejia dawa jo ki galong ya ka Greater Garulang kepala bu sibun kejing ya pulmar ring juga bisa kembali kasih buat kau. Pi balik ibu ya gini kalau ba, ni apa ni kensai ba, hak tu ka Greater Garulang cuki, idon ki jai kembali, cek bini karo ki badan hak West Hassils, idon ru ki badan hak Kamruk District, idon ru ki badan hak Golpara District. Pi, te ya gini ka benta kalau nagaliang jungi ki GHSMC, bagai HSPB benta. Suami somit ya kemamerdom siapa Sarkar India ya syairar tugasnya bat ni ya bu kerja penbaik kebesar bahkan umday bandon kerja ya perkhat ban ong ba
kata ke jira wajah ni mo kanong halo bakat ke badan cek pendiri coki ni coki pendiri ni ya friend tak apa saya kata bang ni long tak ke territory lani ke jurisdiction mo jong ke jinglong ki district ki bamenswa ni ki district ki bamenta mo ke present administration jong ki district menswa ngiran Garo Hills district jadi pada giladon ki ke north Garo Hills ke south Garo Hills ke east Garo Hills mo menswa ngiran tangga Khasi Jaintia Hills district mentang ngiran ke south West Khasi Hills ngiran ke Rimhoi district ngiran ke southwest district tekum gini ki pak nisa Railam ni Shailam baknang bakai jing kalong apa Shaila laga jong ke beri maknaru bai laga jong putus sam rupiah babit rupiah te kani kalong ka bangi akren menin haka jenis soding haten tungi ka HSPP pak ka Garo Hills State Movement Committee te ngasi tu ya pi ba balai bangi ada wamo haba ka state tungi ka rit di ong tak ko pi ni da ka bensim jong gajing sokhya bangin bu ya kene ka ya ka jing dawa ka jungi kalau ba omde ya bangin penlong ya kene kum ka political party issue pi haba ni persang ya ka ban yet benia nadu ka menur jong ka jai pemberi jungi ka si penar ka menur jong ka Garo cek gani Garo community hoi miladon hagani ka state Meghalaya ka Assam San Posnem te henry pi kabangiyele ya ka Hill State ang hipon mamenswa haga snem bagiyele ya ka Hill State ni kamong bagiyele ya ka Meghalaya State te haga snem River Kandai Autonomous State haga snem Nyopo Way Nyopo Aryo ya ka full-fledged state kalong wa ngim don su ka kerteng juga cai beliau te ni ki atli ki parti ni perkara ya kata bagi kren sepang kan nongring jong identity ke jong ni bu kene ke singkeli hato kene ka Meghalaya ka bagi ai kerteng hadin bayo ya ka Hill State kali sangi mile ya ka Meghalaya State mo ngile ka Hill State lagi na perkat bagi kerteng ka to por kan long Khasi Jaintia an Garo State ka bolong esekum katai ka Jammu and Kashmir State mo te mentan dah bagi pentla Union Territory idon la bejong ka Union Territory mo Jammu and Kashmir ban ni skem ki yo no ya ka Jammu kalong la bejong state ke Kashmir no bejong state ka bayangi pada khap hagan ka teng Meghalaya te fi ni perkara ong bahato ka jingele jumi kalong ka jingpo ajumi jadi kalong ka jing mo isu ka balong na ka banta ka political interest pi abangi pai ka jing tawi ki state ka India ka bangi lek ka kum ka framework jong ka constitution ngila pa ya ki jalla baro India nadu bastam la tawi ki jalla haka nongrim jong ka tin ka thli yung ka linguistic state bakta pinpay na ka constitution ro pinpay ka constitution na ka article dai kiong ba banyo ya kata kan jing bangidon lagi jong ka tin ka kerpang mo ka jai beri ka kerpang ka base ka language ka script ka culture ka ba ngidon ka ba ka sarkar India kan ise kum benuksa Hapi ong ya ke state Maharashtra menswa kadai tanggo bai kami ka Gujarat balik kami Maharashtra balik Marathi gemut laga mentau Maharashtra Tamil gemut yo Tamil Nadu Gujarati kadai ya ke state Gujarat Punjabi kalong mo ya ke Punjab Assam gemut ya ke Assamese kuman ong ka Manipuri kamut dalam state Manipur mo Nagaland le naga Tripuri galong hi ka Tripura berkum sa kung tata pi te ngibu kain kata kajing berkat hato mangi kum ki atli ki jai benri hapo ka Meghalaya ni hun mo bandon no tang kata ka state Meghalaya te khang ban identify la de badan pene ka hok riti ke jongi na mar ki jai benri atli ngi don la ke jong ka norin jong ka tin ka thli ka riti ka dustur ka bisar ka khada ka long try man try khlo ka siap misu thu ngidon la ka jong ka hok long try bat ka jing ka dustur la ka te namar kata ni
Dagaway ka sur mo. Omday bang nile ka state be kalaya sa jisin nile ka kasis na state da ka HSPDP la ne da ka GHADC ka GHSMC na ka banta ka garolan da ka bang nile Kumut dagaway ka spirit ilo mo. Ni ya kren ka with one spirit. Ngilong kung gaway ka yin, de matang idon kun, anda habang ikun ka he, ini kuat bang idon na ka yin. Da ka basuk, da ka basay, ba da ka pakrasyan, dahil may ka para ya. Tidak kata spirit mo of brotherhood, of sisterhood, ni giman ya ka secret state, sa soccer India. Ho ngitip ba kani ka nomlong terki mental isi. Ndre ngili ilpa, but one day it will be fulfilled. Maka dia kan needs mo jong kapor kan sawan bangin don kami ka. Te kan situ ipi ilawan ko hills ni lech for this council. Nakalian gani ka nakalian ka GH SMC mo kabaki dawa ya gani ya ka garulan. Kilara kila tebel ru ya ka hapo ka yindor ba ko district council December da gaji si ka tang ayut ki MDCV te na ba ki table ya gani hapo ka district council idon ki ko start bin kamo pisa seek information talong very interesting kalong gani mo si ro ki agani ka jingelang ka ba ki ya claim da kain political parties affiliation ka Congress ne ka NPP ne ka NCP ne ka GNC ne ka UDP mo Like the way solution, bagi table apa ka janji this council, but sorry, ya ka Garo Hills Autonomous District Council, tanggaway pilapa, ya kata resolution unanimously kila pass, and all ba yes, we don't come, ya ka Garo lah, Garo lah, dan nak kata kau. Ngiru hoy menhagani kalawan rak sisin ka resolution jong Clifford Marat former MLA mo ya resolution hoy la sa reject ko pasti tereng sia tu yepi hagaji su tu jongi artili ki ki body ke ba tu ya gani ki issue ida su tu shai ba hapo garmi se ko wei ki sa shim ya gani ka issue kumbalong manis kuma amde ka political issue political interest Mereka sim he bakadai ke isu juga jadi. Tengi ke SPP ni sim he bakadai ke bentar yang jadi. Bangi ngeskan bakri bakadai bagi kejongi hawe ke sini sim he ke omdai bakadai ke isu bahon rapo SPP ban ong bakadai ke SPP ke balai datang ke long mengingi wandu tang gum ke parti ke banyu I ya ke jingan tam bakadai di jongi. La tengi kuat ban penitu ila ke identity jongi. La ke tin ke tadi laka jing ka hok long try man try bar khoi bat kham tam hadin bangi yo e ka ri India hoi ni na room na ko ri India kham tam kasi jai cha ji ke room leng ba ki da ka federation of Khasi state harim da to kala me ka district council leng ba ka six schedule ter du man ta re su thu da lon da state sa pos nem jala to ba thamai da ka bai khlam no ka me clear ka Khasi state ba ta garulan ini atli jaj bagi major tribal mau dan kasih jungi ini yopan build up part rebuild part ya ke hoklong trai jungi ya ke junong kerpang ke jungi ke uniqueness yang kata ke junong kerpang ke jungi pun di atli ke jaj bagi jadi kini kita cak perkat bat ke sur ke jungi bat ke jingi plan ke jungi aku kita bat ke Khasi jasti bat ke Gorolan ke plan jungi di atli di grup ini jadi keren bat ya ke pengis nang teng ya ke jingi movement ke jungi